Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen. Karbi Anglong Sen Supplier Association a hinpen perang kemai kangni. Kedam tang jakhong ni paing kora kethom surhinira ingkora pho aning kanani. Karbi Anglong Sen Supplier Association kasa atumpen aronri pen sangti ki puradim lapen ki ponvera tumapan a hokalam ki patini chia pura forest sai kam arlo dokmoka range office bokalia range office kaparlo sangti ki pur ki pon adim alongan humri damro so apit dokmoka range office ACF Rajan Rongpi bokalia bid officer Rajan Singna lapen langmili bid office ranger atumapan complain alo pipa jodamlo pusi ningji pondo son si inut bimol teron po abang pupen chenglok bang hini bang athomatum abang ki KAC mate government apan royalty pipe pin pensi sangtita phuraratlo lapen ponaratlo puta than athe royalty jong si tuite pulote na pensi council midu mate revenue kewan helang puta Karbi Anglong Sen Supplier Association atumpen perang kemai ki dohot hansi sang hopen ningji lasi pravjen pen la son government aphan midu ki pipe atamapan ke kangsai serak nangji puta Karbi Anglong Sen Supplier Association amai Robinson hansi hinpen lamthi chipiklang pot news text report Karbi Anglong news tum Karbi Anglong Sen Supplier Association pen media than ka chopha pen reporting pen angle don report media klemang prokote teman sami churo par piglo la pening ising sam piglo pen semit pet pini nang itu maphan ni tom Karbi Anglong Sen Supplier Association na hin pen nang chopha ponang kok lam the puthak ke la puhlo ni tom kedam tangar ni sitame aso ka go sen lo ni tom dokmoka ren sa phan sami ni tom kadak pen aron re pen sang tiki phur dopik pun nilitum hekdam long si nilitum dokmuka ren sa isep rong pisar phan sami nilitum la solo thonam lo tapi nalang litum sami la solo alam mange lang cari bun popesi kedam tang Saturday ani sami alang tum lam chang nang jipidun lo la so teng pen alang tum klem dam madam de ma posi nilitum makopi ni puthot nang litum phan nang chahang pon pen adima klongan litum humbidam si sami inut bahani am holdar mangke sangti realty to the pin pen konselar winin pana hoksi alna to mangke pinia nian sami pena ana dimalo mangke ke thabadam litum thek ponong lo asala solong ke thap ponong ke thek ponong mangke nang litum sami nang thek ponong lo nang litum video lapan ke dak photo clips sami litum sami GPS kemari tang abang dolo semua nang litum tame so mang thek ponong po asenili Karbi Anglong Sen Supplier Association na hin pen kapachini yang tung manggalahan lo itum Karbi Anglong CM Dr. Tonam Longhang Sarake hai alangli konseler ginu paong mai every month hasik loyon bang alangli regenu ke pha asolong forest along semet pet forest department along nondak dokmuka ren along along itu mabangke maholdara tumphan sangti realty pipin si apur long arep bangke pakai manghumi mi alam lo e phong ni kesti kelef la puchot kali la tum non son dhori lok bimol teron son ke mahol dame ki jutpo boy fit tame alang li bangke e phong ni me se tuchot la polo dangte la ke council kachari to mandame ba department phan tame ba CM tugrang hang man same isi kelang plot son bangke cemandel lu pasi ni bangkelang phan jong taming tung asalang li non mahol ke jut po botel lang li royalty bangkelang li clear serarak nang po atiman li tumalang li tumamang li tumki chonam pon bom lo apasan ingkan pan li tumki nam pon bom lo nili yang krak ben berta kalang na teng botelang 10,000 CM ne ko pinisalang ke kinong 1500 CM salang royalty tu chot tudang te kona ben sanalang tu lang te kage council sor phan man ki pipe kalima forest department phan man ki pipe kalima selang li phan same lage sodak pen mane department sor mandame insai si la royalty bangke pini ako si bangke department sor ta ya bangke chokte am holar pidet po royalty pi ni
moholdar royalty pione si porta permit pithrong ati moholdar dam han to de lage department asor daga chokche kithi dung do ko da ma ka cherap dung do ko ma da par tumi melo moholdar to mo se royalty pione is ko som moholdar man si ako permit chipi thure to de lage Karbi Anglong arat handa kapamang fulakam kalima ma konsila cari tumhan CMEM tumhan kapamang fulakam kalima nason mangke claim clear nahi pesini hindi mangke forest department handa tuning ripon lo mapen ge ajha kam nolar mangke kethab damni along aprek atipige pondia along aprek man se tipi jonni langdam de ping tham dim identify 15 verify 15 man se tipi chelan isu dun ret polodang de lake illegal set collection lata salah teman dame inside dam ning lang dam pe meaning lang cari dam pam meaning pesini bangke forest department ECF DFO ranger teman dane li bangke jainang ko lo sinili tom moholdar dam ben personal meter ni thang mane ni kichek no ve ninga chi oy ve target pola ve tame kichok chi theklong lok posi nitum Karbi Anglong sen saplar association me mangke jong dam nang koklo punang koklo ba department hoi pan same ne to mangke treasure bank pinang koklo ba Karbi Anglong long asiam han same asor revenue ka pang chui bangke kana pa se revenue bang lot re ma bute kesti tu te pin pen royalty tu te pin pen ke jor phalang noret la so posini to mangke Karbi Anglong siam han dame choning ripen hai tame ke khangi alang li department lo anto se Karbi Anglong revenue ka pang chu tu thekji phan tu mangke than ba chini thulo seni tu mala sea social media long pen arjulong pen alang li tame solam munthi pen alang li department name aso pre sara chipi pen misen pen mini genuine pen arona teng choklin ben pa claim tu thegi phansi nindu nangke ma social media kana hoklo athemanli tumge moholdar ahok to selang tumang si thamani tum thap dampo dam taun ning kan same moholong royalty tu te da ke pon nep check kisung ge kamalo ni tum sen supply association tum si kisung ni tum si kai sihni nani pen choram chok ping chonam ben si kai sihni ali doji minit ni tum chonam dam po hala ga konang ne pun check phi moholar mangke kat du ka pak ching ki du ne da pak bote lagi ni tum da ke tum Karbi Anglong a khairi sojang nahan kapachon nam dam dam isilang tum manga kham khi do na son chemande asla he da me kapa ve ji phan nona bang jate consular revenue anso se kapang chodun jelong bangsi enili tum Karbi Anglong sen supply association ke kaida mane arjap thitlo apnili tum mangge mane royalty ni tum arni bang hom tin sinili tum mangge kipilo posi sorry revenue bangge consular long ate CM tuliram long hangsar masa department lo haso department long kapale edji phansi nutum Karbi Anglong sen supply association mangge chisik chedang balo aningkan bangta sono thakse komane tum permit kipi dokok bolade la ke department asor me ko mane inside thuning bang senili bangke mathada supili nale tum theklong CM tuliram long hangap kapin khara teng bote isem hong machine itc aji pai stame pin yarni bangke ajha ka mohol bangke hini anta dokok ke thomanta dokok ason dokok peti amela he tame juntu council pen authority tum ki jongdama teng ki pur teng bensila tum abang kam claim nei base nihan den bangke than bachani lo se Karbi Anglong rat tame la solam bang chini nei piposi forest department long bangke revenue bede titima porang de moholdar enut bahni moholdar bangke kangfu bang lipik enli tum han bangke nampo royalty clear po fomang nanena na pen lang tum collect po tum hanang jordan po angge apu ke consul revenue ke lage lilipin lo mane performance lang tum ke ba kuri po Selason mangge chokchi pesini tumangge thekdam Chokihala PWD office athingno Sen Grebel buithi Lakhain kora pho nilib MSC constituency ka parlo Chokihala PWD office athingno Sen Grebel buithi Bangso company lake MS Siri Gotam construction atumpen Anglong anathu towar ka se marji aphansi hormu hortar kang tonadim Chokihala PWD office athingno ala pinchongde Borbabu Sir M. Hansi Lapen, Staffatum, Ladaki, Office of Hangno Pinak, Cheterek Noipu, Kipu, Bomlo, Bonta, Non Puanta, Cheterekri, Office of Hangno along Abanki, Sancti along High Hui, Kibi, Bibedeji, Aphanta, Tuning Report. Barla Porahut, Garigaching Tang, High Huita, Do Ulu, Karen Post High Hui,
ari ke dak hai huita du olo la si prabjin pen kachiterek chi aphan chuki hela PWD office staff atum pen pachini pon nili pen Philip tisu Karbi Anglong news office thengno long senrever la pen kaprek LMT la pen kaprek machine nang ke bikok puthak na tum office thengno long ke bipe na tum PC ke pugang tung lo la ke ni ta sartum hi chini lo masin ni ge da ka sugida ra bang pot ni tung ke thang ni li bang thang chin de che tamela office thengno long abang ke bhare hi lig lo la si sarta than bom lo si tame non pini anta thokpon pe de lo paklang pon pe de lo tang la garenari hoi patong apeta pada puthak na tum PC officer lo ke do pen kon fen ke chidu lo poson officer dong ke bang ta hai la puthak na tum PC puing tung lo la ke pu grom pen si tame upai de lo sartum ta ari ani sigdam ta ni lo patak pe lo ma si tame nona fitting de lo si tame sartum ta du un ide lo labang so dim long hilik thepik pil se gari he ke ching thang ga dilo mala so office long dak do sar ani si ta sar ang nu ma si ke jing thang lo nale tum da so company amian ye ko so no thanik the company an men bang ke ni an chinin di sar ko sartum hi chini la ingdeng trokebra trok kipleng Karbi lo charlia song mahang ka thegani mes sen pen katalo Karbi lo charlia song laki non het jong pen kalilo mate akimia song amen lapu kalilo an parata ke se pen ajok me thangalong ria farman prek jamaki sungalong antami kai ke karjabdun thip asong bino piniani ke se poloti madu tami chini neabang awi laki mesen asai ke klempen khai long ria farman ke chipiduk mate ke klempia joklo pule hok det tami son sikidam tang pharokri sir kebra sir kebaning kana hot karli tang gandhiram timu lapen pratap chandrotok bi alang letum bangso song parjap tikang pen pining an abangki ingdeng trokebra trok an amhang ke thekani nang pleng tanglo son sipining ingdeng trokebra trok angdeng ke pleng ahut hamran regional committee penabangke langhempi mati am iya hawara longsi katalon pedopondo mai phu prasanto inti pena jok mahang ke thekani katalon ji aphan me thanga sa hemsi tame thir klong do boy phit se tame pipot si a hoi kidai a hawara long ki bidam loma bangso pathak tame kenang sodalam the than peklar panthu mayalong aluhi sarpo aman pen rongarak lapen Karbi richo chitong dun anparta manpeng aluhi Karbi Anglong Autonomous Council pen MSc Hatsing Rongphar lapen West Karbi Anglong District Commissioner Sarangapani Sharma anparta pregjam man kidowatum pen chenglok KSC klembang phubang phiatu chitongsi ingdeng trokebra trok angdeng kipleng mesen pen katalon pichunpo news text report Karbi Anglong news Pini Arni lake July 21st labang so Arni pini ana bang kenil tum Karbi lo Charlie song ami hangke tek ingdeng trokera trok lo na sila bang so Karbi lo Charlie song ami hangke tek ingdeng trokera trok ke paman pon kenil tum KSS Central Committee alam toy pen 4 regional committee mate regional wise talon pon lo son si difu abangke Central Committee pen talon rapet si office along masi Central Committee tum chepaim busi regional difu regional committee tum bang cherap chetu dun lo son si Bokajan regional committee lapen Harau regional committee tum stame ame thang regional committee ang kangalong si labang so 66 barn warsiri bang apaman pon lo son thak sinil tum KSA ham regional committee mate ni tum West Karbi Anglong angkang pen abangke ladak am i along sinil tum labang so ingdeng trokera trok barn warsiri bang ni tum bipon lo ladak ni tum nang kibi akemang bang ke jasemet pet abang ke lalo ladak a hoyara tum akisung komentu ni pentan nil tum thek dun long bom lo ason thak bang bom si jasemet pet ke damtang la entry tax gate ladak langlong chorlong nang kibi hoda lam kio hoda bang isi ningduk meme ason ladak arara phan isi thedung akisung sinil tum chetong lo dak ni tum Karbi lo Charlie song ham regional committee nili kongchun bang and unity solapen nili tum team pen si ladak chekloyon pli post amen nang hon klung lo hala bang so dadak ni tum ke do hut dak arong arat hala so problem ko anakisung ben si dak ke papar don ma bang nil tum thek dun dak lo ajo jirlo phirlo duty ke tonang rong rubalong kachelang nang mekjang long le no jang long le kangchir kalang ipen si papar nang lo
si isi pen isi ladaka kisung ni tum thek pon long si piniar nia bang ke just me pen ning karongar ni tema tame la so ning karongar ni bang same dak ahoyara dak am I just met khanduli region 32 village arat pens bang sin ni tum bang ke la bang so ning arong bohong tame chiping tung lo si alang tum phan panong pisin ni tum dak arat tum phan an anisan vet tame ok than ves me kapachui phan ni tum chisik pon lo na pen alang li tum phan la dak lun kan pen ani ka parong phan same ni tum mesen alang artist tame tum wan pilo la pen bang ke pini la bang so bard anniversary pen put hot ni litum Khamren Regional Committee hoi pen KSA Khamren Regional Committee hoi pen tum Karbi Anglong Autonomous Council la pen ke Government of Assam panil tum kapachini tu kangtung bang lalo aduya hoi long bang prabjin pen permanent solution bang ke wanang ji ilitum kang tang kang sa ka sarkar pusi ilitum chini dun bom BJP sarkar non kachari bom sarkar ke sitame aduya hoi long alam ki pen cheklok kaprek thidung ai issue ilitum khaya phan bang na kirai bang tum thek ponong le kaprek bang pinia jai mek pen bang ningje dun de lo sitame just semet pet ladak hoi long block 1 block 2 po men pen kona ne ke disputed po men pen kona ne ke kupine po men pen mat dak rong arara tum kai ki tame 200 jo sin tum thek long lo la so long solution ke wanji ali bang sinona bang ke retransfer of block 1 block 2 po lam ta bang lo 5 village gain again Meghalaya po alam tanang klang lo lahay alam long bang ni tuman Karbilo Charlie asong ban bang ning kok chiri edu kok lo sitame ni tum bang ning che thelo je Karbi Anglong Autonomous Council ke japon Dr. Tuliram Ronghang sir lapena bang ke itum Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma sitame alang li tum jong si je ke bangji langar ni sitame Karbi Anglong arat alang li tum sarkar phan ning che thenang lang lapena alang li tum apan ho or pidunang lang kode ahoy long arada kisung bangket just me pe pajok bek nang jibu bang sin tum Karbilo Charlie song pen jong dun thibing tung la bang so give and take policy men pen ladak arada phan pado so jo claim nang ne kupine ladak block 1 block 2 retransfer men pe ladak arong arada phan pado so jo bang claim nang ni ladak development men pen sitame ke dam tang 2017 aningkan halbang so hut ke Sorbanondo Sonuwal si chief minister lang alang li boithalang so along si ladak lang MP mate ladak tado lang so along sitame university kimji po ladak foundation stone tame let edlo adimak long wat sitame ilitum MLA tum pen ilitum IM tum pen IMC tum pen dadak DCSP tum pen si adimak long tame humri dam pen lang edlo pang thek edlo tame piniar nian samela sahaya development bangke ladak bangke nang klang le edlo lason pula dang te hoy kacerai komo bangke lake total lisi lake asam sarkar pen bangke nang dinai lo lapen dile lo pusin tum jongpon ni lasi pini ni tu memorandum long stame son thom ni tum jongpon lo labang so hoy long university ki kim jipu foundation iletang university prabjin pen claim vek nang ji labang so initiative ke itu kaching hon itu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang sar initiative NC labang so kam prabjin pen nang cheng nai lapen labang so give and take policy be la block 1 block 2 retransfer to pipine lo bangke ni tum Karbilo Charlie song pen bangke comment tu ne tan tum nang check right dun thek thek ke dam tanga ni pesa me tum airset prong set vi phik na me ni tum chipilo ladak bathili pen ke ap ko lo ne tum KSA asumar tum phan bathili pen ke abdun pen nopak pen ke thupe hoi pe ha ta ne tum chechak lun pe sin tum dolo ni tum hoi long chirai kom lo si ke wang jiar ni sa me ni tum Karbilo Charlie song Khamren Regional Committee la pen KSA inglong pho pen bangke hoi ka chirai kom lo pran mui le dam sa me tum chipiji ta me Karbi Anglong Autonomous Council atum si tame methang jongjung political le pen mate komnat ni jakong lang no pen nangkapa lu pen ladak bang jong si long le ke kondun do kok pulo tang te la bangke Karbi ara phan bangke thidung ka chong thui pusin tum nang punang kok ji la si chuning ri thu par pik lo je la hai adu hoi long permanent solution ke wanji phan initiative prabjin pen enang ji hala bang so long Karbilo Charlie song kupi ma ke rap nang hi bang le tum kai ke taminal tum long nang chirap nang chitudun phan ke le tum ready lo pulsi la bang so media hen pen tum pachini pon